Loron diak maluk sira hasur malu falho ami iha programa editorial. Hadisan bye-bye programa editorial sefo saikona ba kunti udu husi editorial iha publikasan jurnal STL edisang ohingnian loro kinta lorong ruan nuresin tolu bulan Februari tinan rihun ruan nuresin tolu nomos informasi nebe jurnalista STL rekolyaona no publika iha jurnal STL edisang ohingnian. Diak editorial iha publikasan jurnal STL edisang ohingnian kolia kona ba sanana insulta berta. Ya tuh klien kunti udu husi editorial idane marco na presenza iha studio editor jurnal STL Mikael Malimau. Loron dia kalai dia spera kata kita hotu ho kondisi dia kihane iha editorial ba iha publikasan jurnal STL edisang ohingnian kuliah kona ba sanana insulta berta I kunti udu husi editorial idane waisa dia ka ba maluk sira baron na insira ya timur lalan tomak homo sia liur ya ada dersan idane karak kalia kona ba editorial nebe ohin loron STL hakerek titulu ida sanana insulta ba itanya ama berta di daerah nudara visi premier ministro ba asunto sosial nomos ministra solidaritas sosial nebe Armanda Bertane nia kair pasta rua nebe importante tebes antes sao atau kualia idane hanesan media ami halao fungsaun idane be media nian hanesan hato informasaun ba litoresira ba ematomak ya timuralan tomak depois fungsaun ida maka atau eduka ema atau tu ya timuralan tomak katanya ema itanya pogu tomak depois fungsaun ida maka atau halibur ema fungsaun itu sendiri maka media ni halau ni fungsaun kontrol sosial kontrol sosial ini maka importante liu durante media hotu ya itanya timuralan tomak uja fungsaun idane atau kontrola governo kontrola saya maka itanya governo sila halau ne media sila halau silanya fungsaun ini relaciona ho titulu editorial ohin sanana insulta berta visi ministro asunto sosial nomos ministra solidaritas sosial no inclusão nebe hareba ni figura signora Berta Armanda Bertane emane importante tebes iha governação konstitusional dawalu nebe leader hosi itanya naik premier ministro tahun dua nebe liafan ida nebe hato hosi itanya aman itanya abo kairala sanana gusmau ita considera abo sanana abo nana ne saya itanya aman nasaun emane be ansa leader ansa resistensianya depois leader karismatiko senia ka hato dia puan rumah ni hato kualia buat ida hatete ema rumah ni hanesan ita consider ni ansa nasihat bahasa dengan kata nasihat tambah se ema ida sai leader bapak ia publiko ansa membro governo ida ne emane be po valor emane be po penilaian ne po busira mak po penilaian ema seliur mak po penilaian emane bele kalai emane ia kapasitas kalai emane merese duni kan ya kair pasta ne kalai idane hansa po sinal ida ba timur an hotu nebe preparasaun atau agora sai candidatura ba membro Parlamento Nasional nebe hansa abonanane posinal ida para ema sirene ba atau sai leader ne tengki ia kapasidade tengki preparaan dia para sai leader ne bahasa dia tengki good ya good ia speak good mos ia apresentação good mos ia
ninya halo pelan. Iya partai itu. Iya partai itu. Nebe ita itu hatene kata ka konaba figura sauna ministra Armandina Bertane emang itu konese ne laos buat tidak ita tu subar mas emang publik itu hatene ama berta banjira koalia ama berta koalia bali ya liur nebe hansa emang hatene ona ninya kapasidade onsa tambah buat tidak matenek ne dalam rumah matenek ne mai rusi emane be istuda ema ida matenek tambahnya istuda nya matenek tambah istuda demos ema matenek tambah osi moris ne nya matenek tiana depois ema balo leader balo matenek tambah buat tidak keajaiban akontesi amosu emane la dalam rumah la sekolah mas nya matenek nya matenek Kata matenek ne beiha ne natureza main natureza idane hatu kata ka abonana posinyal ida ba membro governo tomak nebe liu membro governo ia governação konstitusional da walunya nebe lidera si membuat tahormatan luar nebe durante sirenya mandato nebe agora atau ona emang itu hare figuração membro governo siriane ninya capacidade ne onsa nebe abonana hansa posinyal ida atau hatete lolos ba membro governo ida ama Bertane onsamos idane terus lalika saya kestau ida mai behan saya itanya aman kritika konstruktif tambah ia loro dilak liwa ya kinta liwa hawata patenona kata ema ida atau saya leader ne ema nebe tinggi pronto atau simu kritika simu kritika ema leader nebe pronto atau kritika leader nebe dia tambah emak kritikan emak dia sekritikan emak nebe lah hadiah ninya ada onsa ninya servisnya onsa ida emak hal-hare abonananya dia flan nebe nya asalnya iya pak iya ninya signifikan ini ruah ida hansa penasihat ida Hanoi Depois ida los dunia sama member gubernur silane bela hadiahnya agora atau tamatang karik tinan 5 awin mainnya tamatang karik unsa saya tegi perparaan dia kak nuna editorial ohine ninya sintilune atau koalia ba leader sila itu leader sila atau saya sama membro governo membro parlamento tengki preparaan dia kau ninya capacidade nebe hahanoina editorial ohin lorongnya nya sintiru makidane I também tene kata sohing tabot menciona kata sanana figura da nebeke conhecido Laos di Timor mabe iha mundo internasional mo saya mabarang conhece sanana ne duni wangira dia saya declaração sira nebeke dalam rumah saya medihan makaska narseda nesan chamada atenção ida nomos kritika nebe konstruktivo atu ne ema ida nebe ke kona kritika hirakne atu hadiah dia kriutan dia ida ne maka kunti uduh se editorial edisang ohingnian tirmai dah hakat falba informasi nebe maka jurnal STL publika harisan bye-bye jurnal STL iha pagina sanunuresin ruah honia rubrika oen ita hahu ho pagina dahuluk nian iha neba iha informasi 5 primeiro informação lebih importante ya pagina dahulu niang maka horta labele kaboyada caso longuinhos termai
Comunidade label pânico ho tsunami sirene no idatang governo leha vontade dada kadoras idatang maka governo selo indemnização no ikus lima quaresma hanorin serani tengke hamutuk iha pagina primeiro niang mosa publica carta pastoral quaresma tinan rihun rua nulu resentolo nebe kuliah kona ba quaresma dalam ba transformação iha Kristo. Dia kene iha pagina dahuluk niang ne iha informação nebe ke sai headline iha pagina dahuluk niang maka horta labele kaboyada kazo longinhos. Ita sama redação estel hili titulu dan sai headline iha pagina dahuluk niang. Dia ke redação forti titulu dan horta labele kaboyada kazo longinhos. Itu ini kata kazu longinusnya ya musuh ya pulan idara liwa kontinuatan kazunya pendau ke si partai siguransannya si partai SNI intelijensia Servicio Nasional Intelijensi nebe halau sirenya kenar halau buska kalau busca presensaun ia residencia Sinor Longinus Monteiro ex Procurador General, ex Comandante Polizia Nasional Timor Leste, nebe si partai siguransannya SNI halau sirinya kenar halau busca ya neba ia nebamos ada ia momentu ida ikusnya Presidente da Repubblica Ramos Horta nudar Comandante Supremo militarnya depois nudar Sepi Conselho de Defesa ya Timor Leste harukan ini EMA casa militar mos acompanya ihaneba ho presenza sepi casa militar niana iha momentu neba eman sana ola kestaune seolah-olah Presidente da Repubblica Ramos Horta halo intervenção halo intervenção ba Serviço Nacional Intelijensianya mai be Presidente da Repubblica Ramos Horta hatan ona emanya diskonfia buat sirane niadean ne hau nudar nudar Comandante Superior Supremo Comandante Supremo militarnya depois Sepi Conselho Defesanya harukannya ema yang ba atau hare lalauknya insa ne dehan kata ka abah tamu sudah ne Laos atau interven konaba Serviço Nasional Intelijensianya maibe banhir itanya nai Primeiro Ministro Tahormatan Lua kahalo visita estado ia Australia banhira Primeiro Ministro Tahormatan Lua ia abiang larang mayo si Canberra ba Darwin Australia itanya naik Tahormatan Lua naik Primeiro Ministro Tahormatan Lua si telepon direta si Presiden Conselho Ministro Sinopitaka hatutan liapuan nebe hato si itanya naik Presidente Ramos Horta katakan atu ezenora Presiden da Repubblica Ramos Horta hakarak Primeiro Ministro Nudarmos Ministro Interior atau ezenora ba Direktur Nasional Serviço Nasional Intelijensia posisinya kargo. Depois Abah Hartamos hatete ba Sinor Fidelis kata sela halo idene nia atau halo denuncia ida ba publiko depois atau hakotu encontro semanal nebe lao semana entre Primeiro Ministro Presidente da Repubblica idane
Signor Presidente della Repubblica Gerama Salta atau hakoto. Nele ultimatur ruane banjira itanya Premier Ministro Tarmatan Rua Corona si Signor Fidelis atau Kestan ruane Premier Ministro hatanan sana ruane Ausimoto ya ida denuncia publikum Ausimo ida encontro semanal entre Premier Ministro Presiden mas nyasimo maide ihaneba itanya naik Presiden naik Premier Ministro mas atene kata ansa po abi zaida ansa po ansa ema po sira kuala malu ema po sira kuala malu atu kuala buat rumah karek Signor Presidente tengki suka menyalip pansane ema sira nebe ansa asesor sira ne tengki po masukan antes itene naik Presidente kuala buat rumah hodinune bain hira Presidente kuala buat rumah kare ninya lejang rumah kare ninya lejangnya label salah idane maka hanuin ida dia kosi itene nai Premier Ministro poatene ba itene Presidente da Repubblica kona bahas untuk idane nebe titulu dia ohin lorone rada sampoti atau ninya sintidune ian ba kata sama daten saung ida ba presidente mo satu labele kaboyada ka labele halo spekulasaung buat sirne beke bele implika ba decision lo sebenarnya ida makau sehat atau tan ya relasan apa ya asunto idane ihane bango sa menai Premier Ministro Tarmatan Dua ka HTT ona kata ita hotu timor antoma tengki hakruk balai lei makansa asliu musi hotu ema ida labele asliu leliu inclui nai Presidente Ramos Horta idane mos itanya nai Premier Ministro kale ya idane ne hatul kata leine mak importante leine mak asliu ba ita hotu ema hotu tengki hakruk balai ema ida iha timorne labele as usi leine ita nação democrático leima regula ita hod oke dia kira nema informação iha página da holuk nian ita hakat falba página da ruak honia rubrika politika no lei iha na vamos informação lubukida primeiro maka Parlamento Nacional la iha tempo discutir lei pensão vitalícia terma e facilita equipamento ba PNTL ou FFDTL Tuirtan Primeiro-Ministro concorda eleição realiza iha domingo. Não ida tang partido político label insulta malu iha kampanya. I kusliu mak set husu sarani Católica cumprir dever. Dia iha ne iha página da ruak neng informação importante nebesa headline página da ruak neng maka Parlamento Nacional la iha tempo discutir lei pensão vitalícia. I conteúdo husi título ida ne wensa iha página da ruak neng. Dia continue si titulu idane pa Parlamento Nasional la iha tempo diskuti lei na pensam vitalícia. Ita tu hatene kata ka asunto idane durante ne saya ansa polemika ya Parlamento Nasional nebe sila diskuti to agora sedok ya solusaun. Agora daun sira atau diskuti mai be sira la iha tempo na tambah partido itu perparaan atau ba eleição parlamentar. Nebe sira la ia una tempo atau diskusi lei pensão vitalician ne. Nebe ansa media fahatene na fatin. Asunto idane importante se membro parlamento agora ne la hetan solução rumah espera kata ka membro Parlamento Nasional nebe a phone nebe bele idea bele ia solusan rumah konaba lei pensão vitalícia Timor Leste. Jadi iha nono governo ne atau prioridade dua atau diskuti lei pensão vitalícia. Tambah rumah itu hari kampanye sira kuliah kona basic kampanye kau utama kampanye sira voti assunto lei pensão vitalícia mebe wang hira serhetan ukun lei pensão vitalícia ne sira budo det iha gaveta dia kida dapat informasi iha página da ruak ne ita hakat falba página da tolo honia rubrika sidari no crime iha dapat informasi
Tolo, primeiro maka Dom Virgílio Russo tau segurança iha ramelau. Turma desenho TZPI ho ST lau hela. Ida tama Tribunal Móvel Bocau Suai suspende. No ikus liumak Al-Qaeda apoio equipamentos ba pintor Jacinto. Dia kena iha página cidade no crimine informação ida maka Dom Virgílio Russo tau segurança iha ramelau. Tamba sama redação Estel hili título ida nessa headline iha página da tolunya. Dia titulidannya saya headline news ya pagina datolu hareba acontecimento ida penlalais ya lorong ira kliwa acontecimento ida Jovem nain ruang mata haneba ita tu atene kata ka ramelaune for ramelaune ansan fatin ida tu fatin turistik dunia nomos fatin ida religius emang hotel tu ba atau reza atau khusus maromaknya bensa Virgin Marianya tulun insa sira nebe ansa ya mundu domin karib se maromak belaha hametin siranya domin ho acontecimento ida itenya joven tu de na ruau se wekusi nebe mate ya nebe ansa ema hoto to hakpoda ka ida ne ansa ema hoto to tengki tahu tamba area ida ne ba fatin ida ne nebe itenya kardial Dom Virgilio Husu baba itenya gubernur atau onsamak bele tahu segurança ya neba para ema nebe visita ya fatinirene halo perginasan ya fatinirene sa hak mate seguro atamane maka itenya kardial Dom Virgilio sampo kamana tensau ka po Atene po Hanoi na ba itenya gubernur idane atau insama ka sira bele tahu segurança ya neba hakanin fatinida ramelaune kondisi yang mudah tahu maka emang tu atau bahayan ba tambah fatinida turistiknya nemo sa fatinida religius idane maka ponto importante idane be rada sound Hanoi na atau saya sampai headline news insa emang tunya Hanoi konaba fatinida ini lah. E te espera kata Ministério Turismo, Comércio e Indústria bele tahu atenção ba segurança e a parte neba nunela bele jovem sira de beca sarani sira de bema halo peregrinação ba fora melau la bele hasoru tang desastre rumah dia ida nema ka informação ya página da tolu ita hakat vale ba página da hat honia rubrica educação no maniora yan vamos se informação lu bukida primeiro maka escola ruanulu racing hitu afeita desastre naturais DNASE ajuda ona material construção tu irmai orçamento retroativo tama direita ba conta bancária cada professor no ida tang Quaresma tempo confessa sala hakribi sala ho halo zazun yata cinzas tempo basrani sira haderan e kusliu maka feto sai leader sai halo mudança dia que página educação no mani orang yang ne ihan ba informação ida maka escola ruang resi itu afeta ba desastre naturais sampai ne ya DNASE ajuda ona material construção ita sama redação Estel hili título de nessa headline ya página educação ne dia ke redação poti tituludane DNASE ajuda ona material construção tambah desastre naturais nebe acontece ya tinan idene laran apetamos ba construção escola hamu to ruanulu resin hitu nebe ini kondisau na atela nebe for impacto mos ba proseso aprendizagem nebe halau ya sekolah ruanulu resin itu ne tamane ihane si Direção Nasional Ação Sosial Escolar sidamos patene ona siraha ajuda da daun escola nebe hitan impacto si desastre naturais ne ita espera kata ka se acelerar sirenya edifício ne para processo aprendizagem nebe halau ia edifício escola ruanulu resin itu ne bele lao dia e número escola ruang racing itu ne número nebe bot mos e te espera kata o ajuda nebe maka Direção Nacional Ação Social Escolar fona ne bele acelera la lais processo aprendizagem e a escola hirakne dia kira ne maka página educação ne ita hakat falba página da 5 honia rubrica saúde e ne vamos se informação baru
Primeiro maka elimina moras malaria tem que serviço macas. Tirmai vitamin A albendazol balabarik atinge 1% walunulu resin 2,1. Ikusliu maka janeiro KBP resisto caso dengue ida. Dia kihane iha página 5 honya rubrika saúde informação ida maka elimina moras malaria tem que serviço makas. Conteúdo se informação não isa. Dia ka continue si informação ida ne elimina moras malaria dengue tem que serviço makas. Ida ne hansan po atenção ida ba Ministério Saúde o insa sira bele serviço makas ya tempo hansan ne tempo udan tambah kazu moras kazu dengue ne musuh ya tempo nebe udan tambahnya osi partai Saudenya tinggi serviço makas pervalsaun hala sosialisaun ba pengusira ba itane pengusira ya area rural sirane oncamak sira hatene konaba halo prevensaun hosi moras malaria ne idane maka keserang ida importante debe STL Republika para atenção nafatin nafatin ba Ministério Saúde nebe halau sirine kanar parte osi Saudenya ne para halau kanar atau halau prevenção moras ita hamenus numero moras malaria ne tinan quando tempo udan ninya numero ne sai bebe ka ita hakarak si Ministério Saúde siria preparação sama ka pengusirane hatene bele perpene nyahan lasik tambah dengan Saudi ne iha itane lima ras kestane dari importante ida ne mak le mang si Ministério Saúde ne katak Saudi hetane liman rasik na be atau prevene moras oing tila fal be ida dia kira mak informação he página da limania ita akat fal ba página da neng honia rubrika ekonomia ihana vamos se informação bukida primeiro maka povo oikusila impede projeto alargamento estrada Tirmai AMD la autoriza Fania Rotunda Comoro. Tirtam preço necessidade básico falling na fatin sai e kusliu maka produção orai laran sai menos. Dia que hane ia página ekonomi ne informação ida huse kusi ne be kuliah kana ba povo e kusi la impede projeto alargamento estrada. E conteúdo huse informação de Isa. Dia kawan noin deklarasi ida si lianain ida si kusinya nebenya ansa posai declaração ida povo kusine quando governo halau ini projeto estrada ia silenya municipio ka suku ka area nebe governo halau ini pro halo estrada sire la impede banhira dalan ka nene kona sirenya rai sire planta sampai sire langsung sana buat ini narang kanti kasar tambah buat ne ba emang hotelnya dia jajan mungkin ada gubernurnya nebe ita agradece povo mo sansa iha ona konsiderasaun ya kesadaran unsama ka siramo sansa involvean iha desenvolvimento nasional, nebe itanya gubernur halau dadaun, mas ke gubernur ini atau remata ona ninya mandat, mai ita tu atene katak siramo halau ona projeto oin, projeto ya estrada, eletricidade, demo, saúde, educação no selo, nebe ita agradece povunya kesadaran atau serviço hamu untuk governo ala involvean atau iha programa governonya iha desenvolvimento nasional. Dia kita espera kata ho consciência ho si povo ikusine ne bele sai lalenok ba povo sira iha parte area rural sira seluk ne be maka afeita ba iha desenvolvimento nasional. Dia ita husik te página da neng ita hakat fal ba página da hito honia rubrica de esporto. Ihan ba iha de esporto nacional ida ne be kuliah kona ba empata ho ADSLB coração provisório lidera tabela classificação. Ihane iha jogo
entre equipa Coração FC Provisório lidera tabela classificação competição Liga Futebol Timor-Leste. Apa yang empata honi adversário ADSLB Laulara ho skor 1-1. Dia kita akan falar página da Walo honi a rubrica página bahasa. Tu irmai página sia honi a rubrica opinião. Tu irtang mai página Sanulu Zeral. Ihane bai he informação nebe que fosai si agência noticiosa nian. No tu irmai página Sanulu Racing ida continuação. No ikusliu página Sanulu Racing rua figura. Ihane bai he figura nasional ida. Nelita Jimenez. Husu feto maluk sira la bele tau kompete. Ihane Nelita ne sang feto ida ne beke fonia experiência nomos fanun feto sira atula bele tau kompete ha area oi ha Timor Lara. Dia ida ne maka informação ne be jornal STL Pública. Bamaluk sira ne be maka kara katene klean kunti udu husi titulu hirak ne be mak ohing ami fosayona bela sesu ha jornal STL di sangohingen. Dia maluk sira ida ne mak program editorial by di sangohin husi studi ada hamuto ko ekipa ne be serviço atau brigada i loron dia. Ini tidak